Telespectadores GMN TV no Rádio Nacional FM a 200.3 MHz. Hamuto Kohau, Padre Mariano Quintão do Rego. E o programa Buras Vida Espiritual. Vai episódio Atusualo Tolo. E episódio da ninha tema. Ma i hohau i mi hotu nebe kole no susar. Hau se fohak matek ba immi. I danema kita seirona ia domingo badala sanulu resin hata tempo baibain. Mai be maromak ni futar lefuan sira la babain ba ita i hetenia moris loron-loron inian. Leitura sira ia domingo dane hatudu ba ita katak maromak lamai ho força. Violência ka poder mundo nian. Mai be maromak mai ho mansidão domin no hak matek. Nia boleh mahotu atumai iha nia sorin. Tambadet iha Kristu mak ita belehetan dame hak matek no moris foun. Iha primeira leitura, profeta Zacarias hateten. Kata kliurai nebe maromak promete seitama iha Jerusalém. Laos ho kareta fununian. Laos ho kuda fununian. Maibe, sayadet kuda buru ita. Idane hatudu katak Jesus ni ukun mak ukun domin, ukun serviço no ukun dame ninian. Ita mosi a família no comunidade, dala bara kakar ukun malu holia fuan todan. Rairahun no conflito. Jesus hanorin ita katak ukun loos mak serviço, rona no hadame mas seluk. Dala rumah ita lia fuan hakane malu. Dala rumah ita lia fuan cria ódio no vingança pa malo. Nabi Kristo hanorin ita, atulori dame, atulori hak matek. Lihusi tenelia fuang no hahalok no morisira. E a segunda leitura, São Paulo, husu ita atula moris tuir hakarak isinian date. Maibe tuir Espírito Santo. Ema nebe loke ni an ba Espírito Santo, sei sai ema paciência, sei tudo perdão. Seha solo que serviço no seha metin ia fier ne rasik. Espírito Santo for força tu lori ita nia cruz lor nian no lamono pasala. Tang ne mak Espírito Santo hanesan renovador ita nia moris ninian. Hanesan terceira pessoa husi Santíssima Trindade. E evangelho Jesus bolu mahotu nebekole. Jesus dehan mai hau nia sorin, imi hotu nebe kole no todan, hau se hak matek ba imi. Lia foni dene mak forte, no fonte esperança ba ema hotu. Iha ema bara kole tamba problema família, kole tamba moras, kole tamba serviço, kole tamba dificuldade economia, kole tamba sala no moro espiritual. Kole ho bot hotu nebe ita enfrenta tuiri didak ne porção moris. Jesus lá promete katak problema hotu sei lá com quedas. Mas benia promete katak nia sei lá mutu ko ita no fo força a tua soro dificuldade sirane. Nia dia hantan hasai hau nia ukum ba imi tamba hau laran luak no haraikaan. Jesus nilia fuane la todan tamba idane mak kul miliu domin. Banheiro da Simo Cristo ita aprende a tu hadome maseluk. Ita aprende a tu fo perdão. Ita aprende a tu haraikan no hakruk ba maseluk. No ita aprende fier na fatim ba maromak. Maluksira. Aplicação ba itene amoris iha semana idane. Ho leitura sir domingo nenian. Hakara kanorin saída ba ita. Ita bel husu ba itanian rasik. Hau lori, hau ne colega ba Jesus, ka hau hakarak resolve mesak. Hau lori hau problema serne ba Jesus ka, hau hakarak enfrenta mesak. Hau fodami hau uma ka komunidade ka hau aumenta conflito. Ihau ni an, ihau na família, ia serviço fatin. Hamoris tuiris maromak Espírito Santo katuir hau ni ising nerasik. Jesus hein ita hi oração.
E a Eucaristia, no é sacramento, reconciliação, é confessa. Banheira ita mai iha ni sorin, ita sente hetan dame lolos. Ita bele imagina, boto todo ita bele hetan. May be, ita hasay ita rezeita det maroma que hetan amoris. Saida makosente, one consciência, bele zulugo ne anrasik. Também may dida kone porção fier, e may dida kone ne porção moris. Ligação ho ita ne realidade moris ohin loron inian. Iha mundo hin lorong ne ema barak buka hakmate iha osan. Hakmate iha poder. Hakmate ko teknologia ka buat material sira ne em. May be buat hirak ne labele ense itania laran. Ho hakmate nebe lolos. Nebe det may husi Jesus Cristo. No hakmate lolos ne det so unico maromak. Jesus Cristo, bolu ita atu hari danael. Nune, família sira precisa hameting oração hamutuk. Jovem sira precisa tau Cristo hanessa guia basirnya futuro. Mesmo que ita iha fans, bele Cristiano Ronaldo, bele Messi, bele CCD, mas be liga ho ita integridade no vida espiritual, ita tau Jesus, sai hanessa ita ni modelo, sai hanessa ita ni fans. Saya hanesan ita ninia mau no alin. Atu ita banati tuir saida magni hala ona. Ba jovem sira precisa tal Cristo hanesan guia para ser no futuro. No comunidade sira precisa sair fatin dame no solidariedade. La os cria conflito ba malu. Atu taka maluco telespectadores Gemen TV no Rádio Nacional FM atu zida pontida megahertz. Domingo ne Jesus convida ita hotu. Mai hau ne sorin. Hau imi no ita hotu. Ita buka Jesus. No bai Jesus ne sorin. Mai ho ita ni kole sira. Mai ho ita ni problema sira. Ita ni sala sira. Ita ni susar no ita ni hakarak sira. Jesus nunca mais e nem aturezeita e mai ida. Basta ita hototo hanesan iha maromak ne futar oing. Laya o maklosliu, laya hau maklosliu. Lao zo iha status nebe as, hau iha status nebe kik. Maromak lahareba kiak eriku. Maromak lahareba ema as no ema kraik. Mebenia simu ita hodoming no fuhak matek ba ita nya laran. Wanhira ita hirak ne munu basala. Wanhira ita hirak ne lori tina problema ba maromak. Na Jesus Cristo, ami mai tene sorin, ami lore ami nia kole no cruz. Hanorin ami atu sai emane bemak manso badinas no doming nain hanesan ita. For força ba ami atu moristuir Espírito Santo no sai instrumento da menien iha hauni anrasik, iha família, sociedade, no nação e dane. Amém.